Dobrodošli na kanal Mračne priče. Ovdje vas očekuju istinite priče, neriješeni slučajevi, mračne tajne i paranormalni događaji koji će vas ostaviti bez daha. Smjestite se udobno, jer istina zna biti strašnija od fikcije. Pre nego što je vreme imalo ime, pre nego što su stvoreni ljudi, zvezde ili čak zemlja, postojalo je carstvo svetlosti, neizrecivo čisto, izvan dosega ljudskog razumevanja. U središtu tog carstva stajao je tron Svevišnjega, Boga svemogućeg, okružen bezbrojnim horama anđela, stvorenja satkanih od svetlosti, harmonije i večne pesme. Među njima, jedan je sijao jače od svih ostalih. Lusafar. Njegovo ime značilo je nosilac svetlosti ili zvezda jutarnja. Bio je savršen u mudrosti, izgledu i slavi. Prekrasno biće neizmerne lepote, obasjano sjajem samog Boga. Kažu da je u njemu bilo sve stvoreno u savršenstvu, njegove harfe pevale su melodije koje su uzdrmavale nebesa. Njegov glas bio je poput vetra što nosi dah božanske prisutnosti. I bio je uz Božji tron, prvi među arhanđelima. Ali savršenstvo može biti seme sopstvenog pada. Lusafar je posmatrao nebo, anđele, zvezde koje su treperile pred Bogom. I počeo je da se pita, zašto ne ja? Zašto ne bih ja bio iznad svega? Počeo je da se divi sebi više nego Tvorcu. Oholost je tiho, poput otrova, kapala u njegovo srce. I tada se u njemu rodila misao, prva misao pobune u svemiru. Uzdignuću presto svoj iznad zvezda Božjih. Biću kao Svevišnji. Ali nebo ne trpi bunt. Bog, koji poznaje i misao pre nego što se rodi, znao je za Luciferove skrivene želje. No, nije odmah kaznio. Dao je šansu. Slobodu da bira. Ali Lusafar nije odustajao. Počeo je da šapuće. Ne anđelima, već njihovim srcima. Trećina njih pošla je za njim. U njihovim srcima više nije bilo pesme, već ambicija. Želeli su slobodu bez Boga, vlast bez zakona. I tada, rat. Nebesa su zadrhtala. U Bibliji, u knjizi Otkrivenja stoji, izbio je rat na nebu, Mihailo i anđeli njegovi vojevali su protiv zmaja. A zmaj i anđeli njegovi vojevali su, ali nisu nadvladali. Lusafar, sada nazvan zmaj, stao je protiv Mihaila, arhanđela svetog reda. Nebo, koje je do tada poznavalo samo pesmu, ispunilo se bukom sukoba. Svetlost i tema sudarili su se. Nije bilo oružja ni krvi. Bila je to borba svetlosti, volje i istine. A Lusafar izgubio je. Izbačen je. Proteran iz svetlosti. Sa njim su pali svi koji su ga sledili. Pad nije bio samo fizički, bio je duhovni, večan. Svetlost se ugasila. Njegovo ime više nije bilo Lusafar. Postao je ono što je izabrao, Sotona. Protivnik. Tužilac. Otac laži. Zemlja još nije bila stvorena kad je on pao. Ali kada su ljudi postali prah sa dahom života u sebi, Sotona je pronašao novu metu. Čovek. U Edenskom vrtu pojavio se kao zmija. Zavodnik. Ubeđuje Evu da pojede plod spoznaje, da postane kao Bog, baš ono što je on želeo. Tako je pad čoveka postao kruna njegovog gneva. Od tada, kroz vekove i carstva, Sotona postaje ono što danas znamo, knez ovoga sveta, tamni zavodnik, uništitelj duša. Njegova forma se menja, ponekad je gospodar pakla, ponekad gospodar pohlepe, ratova i zla u ljudskom srcu. On više nije svetlost. Ali se seća. I želi da svi zaborave da je nekada bio najlepši anđeo. Jer najveća laž Sotone nije da ne postoji. Najveća laž je da nikada nije bio svetlost. Što vi mislite o ovoj sablasnoj priči? Pišite svoje utiske u komentarima. Ako želite još ovakvih istinitih i jezivih sadržaja, podržite kanal tako što ćete stisnuti like, share i subscribe. Dobrodošli ste u svet mračnih priča tamo gdje istina zvuči jezivije od svake fikcije.